So yo, what's up bro? I-guide ta mo sa kwan sa TradingView unsa pag sign in ug asa pangitaw ng chart. So mag-search ka sa Google og TradingView. Google. Then makita nimo TradingView, click na nimo. Nakay makita ang sign in taas. So click na nimo. Then sign in Google, Facebook. Na pwede ka mag-sign in sa mong Facebook, sa mong Google, sa diya. So, yep, Google. Pag guman mong sign in, mo mo makita. So, na-chart diri. Mo mo i-click. Chart. So, ano na, madto na ako sa chart. Then, yep. GBP, mag-search po ka diri. Symbol search. Na search ka diri ang sa gold. Search ka diri gold, enter lang nimo. Then abot ka sa gold. Okay, Euro USD. Abot ka sa Euro USD. Same na lang. So, yep, wala to. Then watch list. Para di ka madugay, may watch list diri kani. Click lang na nimong plus. Okay, make a pattern input plus export plus clearless. Clear ito ng symbol. Add symbol, diri ka mag-add kasi imong pair na imong favorite or enter nimo. Yan, pag enter nimo, maabot na siya diri sa imong watchlist. Na siya diri. Para GBP, mag-select ka gold. Then, enter lang nimo. Maabot siya sa skilled. Para di na mag-search diri, mo lang click. Okay, makita na nimo imong favorite na symbol. So, yep, that's it. Unta makatabang. Keep grinding, bro.